Китинча 5 сыллаққа сетенне сүрбе 5 күнігір ЮНЕСКО саха греческая эпоға олонхон кихи аймақтылынан онна өйінін айбыт культурын эхилестибәтин чулу айымнитынан биллер биден. Эхиги бәғыт да билергит болу, олонхоға өйәхі дойдуға айылар, орта дойдуға жоннор, аллара дойдуға абағылар, олар. Константин Оросин оғылығы анан жылғыяр нюргын болду олонхону кәпсән күрдік суғырбыта. Сағынан кәпсәй таққа маннық. Жылға тойон орта дойду жонун абағылақтан көміскәтіннер ден. Уаллах кырын нюргын болдыру, онна айталы куону өйәхі дойдуттан түхәрәр. Нюргын болду, онна айталы куон бұхаты оғылар буаларынар олус түргеннер улаталар. Bir tökün nurgun bordu buldu bak bıtıkenne allara doydu bu hatıra timir istahara aytalı kolu iki de belak mohoyu gar olurdu uğalan ilce barar. Nurgun bordu cura hara atıgar olaran ekkireten tiyen baltın bırhan ıllar. Ona timir ıstaharanı kıtta oksuan kırayar. Tönön ihan kiyan Alaska kiren keler. Manna sabıya bay xotun. Saha sağın toyon. Ona kiniler oğulları gün ciribinen duyarma kuo olurlar ebit. Kıstarın duyarma kuonu. Xotogu muğustar bayral içitem, timir cirhigistey buxatır, kühüney oyoğılan olarak ebit. Wallara gün ciribine, üçüge üyedüyen kuonu, kergen kepsete, baran süppüt ebit. Ondan zalgı doğ bol butun tuğuna, bu kinigeni aktağıtına bilyakıd.